tebe twaigo batenje Yesu Kristo gobeluge agi nyorwan ateterishe yengimnategu eteswa nasae ae tugu asae imamwan maliane mungetili Tago Mugaksei. My good song sang by Mam Cherop. Data Jack engetet kita nana ko saet program yang kita berani akhirnya di ya watu karibu sana Hosea Kiprono generation 1Y2ML was Kemboy karibu Charles Emmanuel Eric Kemboy Phoenix Hot 9 play Jacqueline Cheruta John Menja kuna Julie Kennedy Rono Manu Matt Chitanui Pastor Moses Koech Valley Kirui ak Jacqueline Galaxy Karibu
Asante pia Jesu Beijing Master Facebook, karibu. Picture chutu Belly Kirui, Pastor Moses Koeche, Prudence Angels, Paul Chemei, Aniu Kennedy Rono, John Menja, Jacqueline Cheruta, Manuel Serem, Captain Tugul, Jagger Subeti Master Facebook, Karibuni Sana. Tidak negara orang ni Magi Esaurai Seiga lakini ni kazi yako ulianzisha, bila shaka najua Mola utayatimiza. Ni kazi yako Bwana ulianzisha, bila shaka najua Mola utayatimiza. Baba, najua hii ni kazi yako ulianzisha, na bila shaka utayatimiza. Najua Mola uliniumba mimi kuabudu, Bwana uliniita nikutumikie. Talenta niliyo nayo ni wewe uliyeshanipa, nabuka ni kazi yako, fanya mapenzi yako. Najua Mola uliniumba mimi kuabudu, Bwana uliniita nikutumikie. Talenta niliyo nayo ni wewe uliyeshanipa, nabuka ni kazi yako, fanya mapenzi yako. Ni kazi yako uliyoanzisha, bila shaka najua Mola utayatimiza. Ni kazi yako Bwana uliyoanzisha,
maisha, bila shaka najua Mola utayatimiza. Milima na mabonde nimeyapitia, kushushwa, kukataliwa pia nimepitia. Haya yote nimepitia Mola, ikiwa kazi yako. Right, that is a good song sung by Say Sisters. Moyo Kazi yako. toa kukutumia Sige tena speaker no bit tabrani, not speaker fanya programa yako was Kemboy. Kutuma kitaj was Kemboy. nguvu zangu zote, rabuka ni kazi yako. Nataka tuswane chamyet by na Yako ni kazi. Teswan chamyet tinye Jesu. Tuswa chamyet iman which is sana eng today's service. Namajata inendet Captain Boaz Kemboy sikobit kotestai. Boaz, tos ikasa? Agasin jua kumaja kong tenda nagasanya jua abot Yes, nagasa. yes, akasin kabisa kikasin komye. Testai Boaz. Yes, akasin kakaibet kidogo lakini testai kikasin nguni. Boaz. Okay. Ay stable missing inda lakini abot niya. Yes, testai. Bye bye yenu. Teswan asae. Ae tugatugul. Asae imangwan. Maliane mungetili. Kalangu to sikaza Boaz Kemboy. Agasin juara bet komnye mangen ngoti kasag nya komnye ta chema stabilize internet kitigin ina bwacha le clear nya rabet. Yes. Kakasin komye, ikasaksei komye. Testai Boaz. Bas kongoi missing kongoi DJ our secretary Osea nya Australia missing agere bik chechang kabisa nya betut tabrani amaje tajak na boying ko an apology maamuja kitengwini na yabwacha da mara ko maya internet lakini kikoromit kabisa kotko ma off network ako wacha likatasta komnye betut notok amaja mami tukule betut tabrani ako kongoi agere nya Pastor Moses agere Charles agere Paul Chemey agere Prudence nya agere Eric Julie Jacqueline agere Jacqueline nebo Galaxy agere Jacqueline agenya Osea Manuela John Menjo Asbel Man akpiki miyoja changa pesa jamaja mwango ya muga itumbetu tabrani asobit ketesta kuna toka maje asata Josea kumwangalia tagenge kutoma nebo betu tabrani ko Osea amaje ngotiti nyangalia kutoma genyo saet negi taune tuyete betu tabrani Osea Kongoi Boaz ameja nafasi inege hata tukule ngainetab Jesu ale Bwana Yesu asifiwe ameja kitua nafasi hata bik tugul chomi chosubet mtandao nebo YouTube chosubet eng Facebook kotokotin eng kaniset nebo Kalenjin Global Church ongekaske biyokinika
Ongeboiboitu kimi kotab saet. Kongoi biik toek chekait eng betutab rani for the first time koityi ketochok koi katoige service anan ketocho special. So on behalf of kandoik tugul chebo kaniset amoche atachak tugul alutokotin eng kainetab Jeiso ongekigen free ongetestai eng service nebo betutab rani. Karibu. Testai boss. Kongo missing our organizing secretary, kongo missing Osea in Labo Adelaide, Australia. Kaine nikukurna boss Kimboy, ko kasamit Nairobi, Kenya. Boisie ketesietab Kasefem International. Abaibai missing yekimite tugul eng tuyenoto neuni eng betutab rani. Abaibai agerok tugul komite yu atinye boroindo noto nebo ayek programa nebo betuneb rani. Ko amache kestach mangen kakoit Pastor Grace, mangen kakoit Pastor Grace eng yo. Asobit konwech eng saet kotomo ketau tuyoni betutab rani, mangen ngo timite Pastor Grace. Okay. Ngot kotomo koit Pastor Grace, amache atach okay. Maraba. Eric Maraba. Anga somen yatwech eng sait eng betutab rani. Kongoi missing kongoi boss mache asom asikobit kebe taitab Jehova asikobit kekur inendet akondoisech eng betutab rani kibendi kinami tuyet. Kwa inendet magenyi eng sobenyo ak tetutik alak tugul chemiten eng tainyo ongesanyi. Kamuktaindenyon Jehova ne iyoindetab kipsengwet ak ng'weny mache kewai kongoi missing amu kekonech boroindo ne inegen eng betuneb rani. Kongoi eng kanisanyi Kalenjin Global Church amu kikonech boroindo Jehova nekituitosi asikobit kitoror kaineng'ung akemwa kele imie amun eng tuguk chemiachen chekiriyoiwech ak cheitesetai iyoiwech Jehova. Betuneb rani konde taing'ung programa Boaz Kemboi ak echek tugul chekimiten chekakeityi tuyoni ale Jehova ndoisewech, ng'alalchin age tugul en echek yekibendi kekose tienwogik, yekibendi kekose akot cherset koyob biik cheterter chekimiten en betuneb rani. Somin Jehova kele ngoal makeng'ung eng kiy age tugul akot kiboitiot nebo betuneb rani iboisie Jehova koek inendet chombo kityo. Ak yekiwongu tuyoni Jehova kemwa kele imie eng kiy age tugul. Testai iyai nemie Jehova amun kiyonin eng kiy age tugul ak iyoni kimnotet nemiten eng tamirmiriet netilil. Iyoni kimnotet nemiten eng ng'olyondeng'ung ak iyoni Jehova kele iwendi ikonech kabelisiet neo missing eng betuneb rani ak eng betusiek chebwone. Kongoi eng kiy age tugul amun iton saenyon koboto kongoi eng kainetab Jeiso netindenyon. Amen. 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 Kongoi missing Eric ara maraba eng sait nekitoune betutab rani. Kongoi eng kitugul takemwoe kongoi missing akot takesoi kamuktaindet kotestai kokonech kimnotet. Angen ale otindoi boisionik chechang lakini kameto chitugul boisienyi asikobit konyo eng betuni asi kesang kibagenge akepchei ng'olyondoni betutab rani. Kongoi missing Eric, kongoi chitugul imitu akere chang biik akere biik nya chechang kabisa kamache asikobit ketau kounoto ko kebendi komasta noto nebo tienwogik asiko chi netindoi tiendo eng yo mara konech jua arabet age eng yo sikenyoru chi age neimuch kotindoi tiendo eng betutab rani ko itagat chi netindoi tiendo kotomo kebe komasta noto nebo chi netindoi baornatet anan ko cherset eng betunyi. Amache atach chi netindoi tiendo ko itagat kounotok. Tos mi chi netindoi Prudence ak team, mi chi netindoi tiendo ko itagat.
Ya tugul jua arabet kamuch ikonech tiendo agenge tugul eng yo. Ya tugul kikonye chi netindo tiendo nemache kolosune Jehova. Arabet imuch ikonech jua, imuch ikonech tiendo agenge tugul. Kongoi Boaz koya tikeribe anybody netinye tiendo ko ame kekas tienwogik aeng ame ketone notok nekitini Amy Kosgei notok kibendi tai. Bandao kimite sabare ganda mite gipsulyenye kia soti yaina igetabi engoma simisinga bayamgeve goma sina ilenji jeso alama like onge ayena ine amumite jeso nyanje torit atatuliza bahari hatutaogopa kamwe tunasonga mbele 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 tunasonga mbele. To be won. We go carry the load, there is no stopping. We go Onge gutun imana gesa Esati emenya bagenya Nitago tenda upside Nago it para in the side Onge gutun imana gesa Esati emenya bagenya Onge sati emenya bagenya Onge gutun imana gesa Onge sati emenya bagenya Agesaji Emenia neba Kenya. Tosika za Boaz. Boaz. Agesamnyo etap katengelutik Asigonyo iwega Jehovah Oror yoshek tugul temi Kenya Onge gutundi Jehovah Agesamnyo etap katengelutik Asigonyo iwega Jehovah
kongwe kabisa. Alungutu sika Boaz na takutenda negitini Maureen Cheruto saet kalongi gimit saet testa Boaz. Boaz. Alungutu sika Jose. Dua agere huyu atinye shida Boaz nebo musongnotet much meanwhile kotibotebchingei kostabilize Boaz kwa nafas ni ngotitinye tiendo ngotitinye ushuda kwa nafas ko neng'ung yatat it's an open forum atugul kochopchingei kostabilize Boaz Aspel Soimo. Jua Kongoi mising. Okasa? Kikasin Aspel. Okay. Ameja aib nafasi ni ashakatak chamanikab Jehova ngainetab Jeiso uamune. Kijamege. Ameja atoror Jehova ngaronani. Akamwa kongoi amu nyeindonyi inegei netinye nechen katkan tugul. Mitei sirutiet na ameche kepchei nekenyorchin 1 Corinthians chapter 12 verses 23. 1 Corinthians chapter 12 23. Awendi asomani. Kamwa kole, and those members of the body which we think to be less honorable, on this we bestow greater honor, and our unpresentable parts have greater modesty. Ngilos Jeiso chamanikab Jehova. Ng'olyondoni kokakimwoiwech akobo kebeberwekab borto. Kele mi kebeberwek eng borto che ngekere komengechen, kekere komatinye kamanutiet neo, lakini kakatinye kamanutiet neo mising. Ngemwa komeche ketech akot ku kanisetab Jehova ko boisie kebeberwek chebo borto eng tekset nebo kanisa. Mi konda kokere kole suppose kechopto ano yo, komitei eut, komi keldo, komi kiy tugul kebeberwekab borto che ngekere komengechen lakini bo kamanut. Kou notok kristianatenyo ko kikaniset. Mi biik che ngekere eng kanisa ko mara kosistos, pengine malyon, lakini kakatinye konunoik cheechen chebo kaberuret eng achek. Ko nekakileche mi kebeberwek che ngekere komobo kamanut lakini katinye kamanutiet neo eng sobet ab kristianatet, eng sobetab kotugul. Ongecherekei ng'olyondoni siteitestai chitugul isoman amu tinye ng'alek cheechen chebo kamanut. Ameche kityo atyen tiendo nemitei Kalenjin number 17 stanza 1 ak stanza 2 asikoberure Jehova. Yetindenyu akamuktaindenyu echenine kwangutik chekiyai ager yautikab eung'ung chemiten ng'ony ak kipsengwetishek alasun kot Jehova yaindet ityaine alasun kot Jehova yaindet amu ikamuktaindet akeyabwat chamyet nemawalaksei nekicham ikonu werinyu nekikonyo
Koyaktawech besendo nekiratech eng tengekwokikchok. Alasun mat Jehova yainet, itainet. Alasun mat Jehova yainet, amuiga muktaindet. Ngoberurak Jehova mising konyo. Okay, kongoi mising soimo eng yo amu tiendo nekararan ako abwati ale nyorwan nguno komie Hosea. Kinyorun eng oret ne inegei, kinyorun. Kongoi kabisa atyem aborye musoknotet kitigin eng yo. Ma stable internet mising lakini abwati ale makoi eng yoto kemite nguno. Kongoi mising soimo. Tos takomi chi asimaketchi sang eng tiendo betutab rani. Kot komi kotindo tiendo kotakoitagat kotomo kebeberta nebo oeng. Os enoi boroindo ne inegen ako tiendo agenge nemiten en Kalenjin 216 abwati ale onyorwon en oret ne kararan. Kenyorun komie Eric. Amache awekchinen Jehova kongoi tiendo nemiten en 216 en tienwogik chekilosune Jehova en Kalenjin. Mi biik chechang en ng'wonyuni che rirtos en mesulek, beku bichu en chalwogik keipchin logoiwek. Kiptayat iyokte ng'olyot si kokas chelusyotin. Yokten biikuk si koomchi ng'alek chebo sorunet. Yokten yekochon asista akiyokte en betkwen. Yeit koskolen iyokte yokten betusiek tugul. Kiptayat iyokte ng'olyot si kokas chelusyotin. Yokten biikuk si koomchi ng'alek chebo sorunet. Kurin ngunon Kiptayandet Jinra en boisienyin, situn kobek betusiekuk imutin en boiboiyet. Kiptayat iyokten ng'olyot si kokas chelusyotin. Yokten biikuk si koomchi ng'alek chebo sorunet. Kiptayat iyokten ng'olyot si kokas chelusyotin. Yokten biikuk si koomchi ng'alek chebo sorunet. Amen.
Kongoi mising. Kongoi, thanks. Kongoi mising nya Eric eng tiendo ne kararan mising. Amache akoito boroindo akas kirmi lagok chetindoi baornatet eng yo, lagok chetindoi testimony ko otokotin mising. Lagok chetindoi testimony anan ko chi netindoi baornatet ake eng yo amache atacha kou noto. Hello? Kikasa komie kabisa. Oi, itinye memory verse? Sawa, karibu Emmanuel Serem. Atinye memory verse? Second Corinthians. Majina yako ni nani? Your names please. My name is Edra Kiplimo Segomez. Yes, Kiplimo, karibu sana. Sawa. Memory verse. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord again. Amen. Amen. Second Corinthians. Yep. From the book. Second Corinthians from the book 5 verse 17. It says, therefore, if anyone is in Christ, the new creation is here. The old has gone, the new is here. Good. Good. Come, Sashi. Thank you so much. Thank you. My name is Sashem Kazungurolo. Say, Sashi. Proverbs chapter 16 verse 20. Yeah. Proverbs chapter 16 verse 23. It says, a wise man's heart guides his mouth and his lips promote instruction. Good. Asante sana. Thank you so much. Ayana, come. First. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord again. Amen. A memory verse from the book First Samuel chapter 76. It says God is looking for those who are brave for him. Kongoi, ki practice an tienda. I think next week we'll have a song by Ayana and group. Lakini mui ga injection wa kidogo. Ogona side kidogo, injection wa tienda. Okay, say the chorus. Chame, Cheso lago tugul, lago tugul tebangun, chebi tuen, akelera jagite, chame cheso lago tugul tebangun. Aya tiga yo samanwe. Asante sana. Nice. Asante. Thanks Emmanuel Serem ak eng lagok memory verse ak tiendo. Asante ni sana. Next week kagema ile osabura. Karibu sana. Asante. Aya next team please. Karibu Pastor Moses. Kongoi missing. Atinye taon nemeche kokatech and then kokatech kityo next week atasema memory verse. So do you have something? Okay. Karibu. Bless the Lord. The Lord. Okay. Say again. Bless the Lord. Amen. Do you have a song? Jesus last name. Blessing. Jesus, me. Jesus last name. Very, very wonderful. Very, very wonderful.
Jesus loves me. Jesus loves me. Say thank you. Thank you. Kongoi, Asante kongoi. sana. Kongoi no. Haya, karibu next. Naona Roda hapo, Junior, Gina. Mko muted, Roda. Bwana asifiwe. Amen. Ngote kikatagi, and then next week we will present. So, Kongoi. can you say your name? My name is Alexis Becheruto. Thank you, Alexis Cheruto. Yes. She wants to pray. Okay, karibu Cheruto. Lord our Father, we thank you for the life of Bishop Salvador Bishopuri as a teacher, explorer, author, musician, farmer, and builder. Is an inspiration to all. May we use our talents to enrich the life of others. Teach us to respect all cultures as he did. Help us to care for our land, live in peace, act justly, and show compassion in all that we say and do. Amen. Amen. Thank you so much. Amen. Kongoi. Thanks so much, Roda. Thanks, Cheruto. Okay, the last one probably get the style by the next step to media again. The dongerly good question done and go power na chat so bit by the next step. Chiaga again guess get the style. Bwana asifiwe. Amen. Mwaleja mwiyachitu gule. Apepengo tani nakachameke. Mungu ametenda maajabu. Kama wacha attendant meeting kila ndai program na there, lakini Mungu amefanya maajabu kutanyo nafasi katika kanisa yetu. Akaleji Kongo Sunday School, nimeona wazazi mnafanya kazi nzuri. Ugilia gunota ako etcham nango lago missing memory parts ngutita palenji na mu sometimes pigmi usike net ketu kechange. Ako net ke kora tinwag gablagu kagir lago kimigi jadi na ako tintin gablagu nimefurahi sana. Mungu rajo basiki gablagu aketcham kinet jagat missing amu kan setamatai garon. Kongo missing agere members tukul agere namba le wata sage Mungu abariki sana. Anga tanda rasa mandai ama pegte meeting. Kanyo rawai pa somewhere. By short period. Mubarikiwe sana. Chamwag Jehova akawai pa rata kina agiro. God bless you so much. Kongoi. Kongoi. Thank you so much. Kongoi missing chapter nui. Okay, amaja wala sasa mkagere rane migo mnyengo kumiji na yan muted, in muted ngenya so beta mo magolo asi keta chamda ende tabetu tabrane. Lani kama chinya namba salani wagere ke migo mnyenga bisa kwa some amaja mwagongoi stageta stagu unotok irip namba asijo tagetes asiko bit ko barait kanise tagut ketes tayo bisikata kimita tayo kongoi missing amaje ke some China takwich amdane tabetu tabrane kagere nya Pastor Grace mja son Pastor Grace asogobit ko konech ngalyo agenge ate ko takwich pastor ni betu tabrane karibu Pastor Grace. Manga na lega sech Pastor Grace. Mungu takomi Pastor Grace ko tago jengai network itagin ko ya tugul ko tienda agenge jua arabe tunya so bit ketage Pastor Grace ko tago jamda indet nebo betu tabrani jua arabe tienda agenge nen watch nebo daiga yato gengo lo jua. All right. Good, tago muted jua rabbit. Arabe tu ato magenyorun atugul ki kanyi tendo kulbuno ningya
sikobit ke touch Pastor Grace kotakwech pastor nebo betutab rani. Jua tawe muted from your side. Okay, sawa kongwe. Pole. Thank you so much. Kongoi neong ya jua Arabet amu tiendo kikonech eng yo. Akitestai kemwa kongoi Arabet amu boisieng'ung noto nekararan mising ko eng kasarta nemakchinigei tienwogik ko moche kemwa amu boisienin kamuktaindet eng oret nekararan eng kasarta noto nekimakchinigei. Amache amwa kongoi eng notok ako Pastor Grace abwat ale ikasech eng nguni moche kesomen Pastor Grace asitakwech pastor nebo betutab rani asikenyoru ng'oliot. Karibu Pastor Grace. Pastor Grace. Okay, ngot komanyorwech Pastor Grace ko agoi boroindo noto nebo atachi ak eng sikotakwech pastor eng betutab rani. Osea mache itakwech pastor nebo betutab rani. Magerwe manyorwech Pastor Grace eng karibu Osea sitakwech pastor nebo betutab rani. Kongoi Boaz Kemboi, kongoi kaiongosan program eng oret ne inegei. Kongoi kora biik chekakoteka nafas nebo kushuhuda tienwogik. Kongoi lagok chekakopresentan eng tainyo eng betutab rani. Meche tatach toek chekait kanisa, ameche after church komotwage kikona boroindo ne inegei sikosikyi kenaigei omwowech ole ng'o otokotin okaskei mi gaa. Kere tinye challenge pastor nebo muswoknotet ako kakoek kemboi oling'wa olimbo America kuyo karibu 3 am, lakini kiwekchini kamuktaindet kongoi amu Global Church koratech tugul eng takwek cheterchin. Ameche aib nafas ne inegei ketach amdoindet nebo betutab rani noto ko kiboitiot Pastor Moses Koech neyoe boisiet neo inendet nekikochergei koboisiechi kamuktaindet eng saisiek tugul eng betusiek tugul. So ameche aib nafas ini atach Pastor Moses Koech, ameche kesa sikotestai pastor ak ng'oliot nebo betutab rani. Ngesa.
Jehova Kamuktaindet kakibwat en kora en saisiekab kora kakiwech kongoi amu ripsetab chomyet. Kakiwech kongoi kora ako kindoiwech kong'ete kingebesye wikit konye akoi betutab rani kitinye amune kobun mugulelwekyok kiwekyi Kamuktaindet kongoi. Kongoi kiboiboen biik chekakobaorian en betutab rani, lagok chemengechen kishimwawech ile omete lagok chemengechen koborcho kiwechi kongoi. Kongoi kora akobo tetutik chekitindoi icheket. Kakisaa kora kibwoti angot kiboityono nekikokongei koboisie eut nechobegei kobai akwet ko kakisaa kele boisie inendet eng oret ne inegei sikosikyi kobai betutab rani. Kakisaa kora kibwoti biik isubech kora eng kebeberta nebo Facebook ale kongoi tiny icheket eng oret ne inegei. Kingen kele ng'olyot nenyone eng betutab rani ko ng'olyot nebo kamang'unet. Kongoi eng biik chemi YouTube ako kongoi eng kanisetnyo eng kebeberwek tugul yekichopchinigei kekas ng'olyot ko kakisaa as Kiptayat kele tangus mugulelwekchok eng saisiechu akoi koi kilosun ak kitororin saetnyo nito koboto kongoi eng kainetab Jesu Kristo ne Kiptayandennyo. Amen. Karibu mchungaji Pastor Moses Koech. Kongoi mising Hosea. Ameche akatak akwek tugul eng kainet nebo Kiptayandenyo Jesu Kristo ale chamgei. Ameche alos Jehova ak atoror inendet amu boroindo nekakenyoru ko ki kanisetnyo nebo Global Church asikobit kesich boroindo ne kimeche kekas kong'ololwech Jehova eng betutab rani. Ko ameche amwa kongoi mising amu programa, kongoi mising Boaz Kemboi, kongoi Judah, kongoi eng chi age tugul nekaib boroindo akot kong'alal, kongoi chekakon baornatet, kongoi eng biik chekatienso. Amwae kongoi mising asikobit kobirok Jehova ak boiywok nemie. Ameche atachak akwek tugul eng betutab rani asikobit kekas tuget nebo Jehova kong'ololwech eng betutab rani eng kit ne kochera Jehova eng wikini komugul, ak ameche ale takipchei tugul asikobit koberurech achek tugul Jehova eng betutab rani. Eng toek chemite kwenunyo eng betutab rani kekurno Pastor Moses Koech amitei Australia kebeberta nebo Melbourne. Kichamegei kitesetai amite ak family nenyunet ak kiyatai Kiptayat Jesu Kristo koek yetindetab sobondanyu ak akeni inendet eng betut ne tun weksei. So kongoi mising. Eng betutab rani kemeche kekas ng'oliotab Jehova neking'ololi eng betutab rani nebo trusting in God. Meche keker eng betutab rani kele ibu ne ya kakimong'u Jehova anan kamang'unet nekimong'une Jehova. Eng biik chechang ko atkan tugul biik chetinye family, biik chetakomengechen, they always trust what someone else say. Eng biik chetomo kotungei, they are probably planning to get married. They always trust one another. Atkan tugul ya iwendoti anan kotachin chi kolechin karibu tebe ng'echerani, komebwoti kuyo ngitebe ng'echeret ko ile you trusted that ng'echeret nekakikonin ko ngitebe kolyone komakoil anan makoi wirten. Abwoti betusiek alak ko kikimengechen olekinye ko ngoit baba anan ngoit chi neto ko ngilabat ak itoroch konamin anan kotorochin ak konamin ak kowirchin barak. An wakati neu notok ko metoboti anan makoi tobot amu ingen ile you are in the safe hands of that person. Kimeche keng'alale anyun eng betutab rani anan kong'ololwech Jehova eng betutab rani kobun ng'olyondoni nemwoe sirutikab Jehova kole trusting in the Lord. Chamanikab Jehova netai atinye tuguk mut lakini ameche amwa tuguk somok kityo eng betutab rani chekinyorchini when we trust in God. What trusting in God gives us as believers. Ne nekonech achek chekiketai Kiptayat Jesu Kristo yekimong'u Jehova atkan tugul yo imondoi sang ak yeimong'u yeinomi karing'ung ak iwendi, you don't think of anything but you trust that what you are doing or where you are traveling to, you will reach that destination.
because kaiyan ile yeketwage ya kailany karit iwendi akoi ole iwendi. So netai chamanikab Jehovah, God has given us a promise, and that is a solid promise, and it is steady. It provides a solid foundation that keeps our feet from slippery, and an anchor for our souls that gives us steady even in the midst of the storms or the challenges that we face in life. Kikoi arorwe Jehovah kaarore komwawe kole chechachek tugul chekiketai kiptaat Jesu Kristo yekimongu inendet ko any challenge, anything nekakibun yo kimite eng sobet ketinye kamang'unet eng mugulelwek cho kele isuldoiwech akoyoiwech Jehovah kit age tugul kot kosulda eng kainetab Jesu. When we trust God, it gives us rest. Ya kakimong'u Jehovah kokonech noto kamung'et. It gives us to rest in him because we are assured in what we are doing, in what God has promised us that Jehovah, when you trust in God, itinye that assurance. Itinye that assurance that God is going to give you. Amu kakoarorun, amu kakoamisun. Ngisoman eng sirutik chetililen eng kitabutab Tienwogikab Kalosunet 63 akotestai ikose komwoe kiboityotab Jehovah eng tuguk cheu chu. Tienwogikab Kalosunet 63 kurget komwoe sirutikab Jehovah kouni. Kama kole kamuktaindet, inye ko ikamuktaindet nyu, achengin eng kakiletabgei. Ame melelda sabondanyu amu machin kot bortanyu eng emet neyamat nebo ng'etatet ole mami beek. Unotok kwakerin eng ole tilil siaker kimnateng'ung ak torornateng'ung. Kale biyonyi sabondanyu eng amset ak akwayet. Unotok kota asabei alosun. Kama sirutikab Jehovah kole kimong kale kamuktaindet, inye ko ikamuktaindet nyu, kalachengin. Trusting God and his promises cause me to place the confidence. Konech notok kende, the confidence that we have in him. Kokonech notok keyai tuguk chekiyoe ak boisionik tugul chekiyoe atkan tugul. Kama kiptaat Jesu Kristo kole kawachobwo koret, we trust that God is going to come back. Tunwek se kiptaat Jesu Kristo. Toma keker akot toma keker chito kikure kiptaat Jesu Kristo. Lakini kiyoni, we trust in what he is saying. Kama kolo berurin, kama kolo yote oret ole mamite oret, kama kolo yoe tuguk chebo kwang'et, tuguk tugul chememukoksei eng chito komukoksei eng inendet. Ak kiyoni atkan tugul kit nekamwa sirutikab Jehovah. Komwa eng Tienwogikab Kalosunet 100 131 verse 1. Komwa kole, Lord, I do not feel proud. I do not see myself as better than others. I am not thinking about doing the great things or reaching impossible goals. No, I am calm and quiet, like a child after nursing, contented in its mother's arm. Israel, trust in the Lord. Trust in him now and forever. Kimwachi kiboityotab Jehovah Dauti kole yani kole ya mite eutab kametinyu, and he's relaxing. He has that confidence. He's resting. Amu tinye kamang'unet, tinye kayanet kou lagokchok. Lakwet atkan tugul eng kit age tugul nekemwochi koyoni. Ngot kolechin lakwet baba ameche ko iweksei kokemandai kole sibwo sweet anan ibwoni, they believe that if you say yes, I'm going to bring you this something nekakamwaun, they trust and believe that you will bring kit nekakamwaun. And is rest assured. What about our Heavenly Father? Une kwanda nyo nemite barak kipsengwet. Are we rest assured
that God has given us that salvation. Tos kiteptosi age relaxan segengen kele kikenyoru sarunet. Kikechop oret, mite oret nekikochop Kiptaiyat Jesu Kristo. Ongimangu Jehova ne inendet ko oret, iman ak sobondo. Nekimwa kole age tugul nenyonjin inendet, he will get that rest. Jehovah nekenyorune that rest. Kinyorune Kiptaiyat Jesu Kristo katyangnatet. Kinyorune Kiptaiyat Jesu Kristo kanaptaet if we trust in him. Ng'olyot nebo aeng, trusting means I don't have to rely on myself. Yakakiyan Kiptaiyat Jesu Kristo and we trust in him. Kokakiyan kele kit age tugul koyooksei amage ketiege naenyo. Komwa en kitabutab Kalewenoik kole do not trust on your own understanding. Let us not kneel or yield on our own understanding, but trust in the Lord. And he will give us that desires that we want. Kokone Jehovah tuguk chekimokchinigei. Because when we trust in him, and this is the sweet gift of trusting in God, it reveals me on our own, our responsibility, and give us that planning. We don't plan on anything. We trust in him. Mami kinege muchi kayai akelegi muchi kayai ABCT. Kit dai kayanen yo en Kiptaiyat Jesu Kristo. Kosulda tuguk tugul chekimokchinigei. Mwoe sirutikab Jehova kole imangu Jehova metiegei ng'omnoteng'ung. Yo kakimangu Jehova en kit age tugul nekimokchinigei. Angen ale kitinye panganutik cheterchin. Mi biik chetakomengechen, mi biik chekakoekitu chetinye lagok, mi sigik, mi biik tugul tofauti kama kanisa kemitei en different category. Ako biik chechang komakmi tuguk chemokchingei. Ko atkan tugul yo imokchinigei, komwa Jehova kole angono kisomutik kwok eng tainyi. Yo kakemwochi kinde taitab Jehova kit age tugul nekimokchinigei. Kosuldoi Jehova anan kosuldoiwech Jehova kit age tugul nekimokchinigei. And that is iboru noto kole kakiyan we trust in him and we are not relying on our own understanding. Ongetiegei Jehova. Ngoi kamang'unenyo ko Jehova. Nebo somok anan ng'olyot nebo somok ako nebo let eng betutab rani, komwa kole trusting means going to Jesus for what I need. Bwana asifiwe kanisa. Kama kole trusting means going to Jesus for what you need. What do you want? What are you missing? What are you searching? Can you trust in God? Tosi goji boroindo Jehova trustan inendet asikobit kokonin. Amu mami ki netemene Jehova. Mami ki netemene Jehova. Kamwa ale atkan tugul yo iwendi anan ko kit age tugul kimwa Kiptaiyat Jesu Kristo korokendoe lagok chemengechen. Lagok chemengechen ko atkan tugul ngoloboti anan koyoe kit age tugul komagere danger. Magere kole miten danger as long as kokakoker komusasi. Kongen kole amite the safe hands because you are the parent. So when we trust in God, yekimangu Jehovah, ko kit age tugul nekimokchinigei. Ingen lakwet akot lakwet atkan tugul yo kakiyoni school fees lakwet, kongen mawendi chi nebo kokwet. Wendi atkan tugul akoi sigindet amu ingen kole he is the only person that can provide whatever that child wants. Ki lagokab Jehovah, kikokure Jehovah, kimitei emoni lakini kikiyan Kiptaiyat Jesu Kristo. Komu kikiyan Kiptaiyat Jesu Kristo ko kit age tugul chamanikab Jehovah nekimokchinigei kenyoru nguno kisomutik chok eng taitab Jehovah. Jesus knows or Jesus knew that we need him and he offer himself freely. All we need or what we have to do is to humble ourselves, trust him and ask him for whatever we need.
and he will do it. He's not like men. He's not like those people that we trust at times. We can trust the men, they can fail us. We can trust our parents, they can fail us. We can trust the politician, anybody, rich or poor. But at times, men fail us. Imucho ka wirtech biik chekiyoni kot kindoi mugulelwekcho. We can trust our kids. We can trust our spouses. Everybody, but at times comes that they can fail us. But God is not going to fail us. Mawirtae Jehovah, jamanikab Jehovah. Mawirtae Jehovah, eng kit age tugul nekimokchinigei. Ngat kemeche kosir lagokcho komata kosir, ngat kemeche kit nekameche koyai lagok to our expectation komata koityi yoto. Lakini Jehovah eng kit age tugul nekakisom koyae ne? Kosuldoiwech eng kainetab Jesu. Bwana asifiwe. Kamwa eng sirutik chetililen tienwogikab kalasunet 16:5. Kale, you Lord are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. Bwana asifiwe. Kimwa kiboityotab Jehovah kole, the only person that I need komwae Dauti ko Jehovah. Atya komwa kole sabenyu tugul komite eunekab Jehovah. Mite eunekab ng'o? Sabeng'ung eng betutab rani. Tos kikochigei Jehovah? Tos kityokchigei inendet asikobit kokweri sabeng'ung eng betusiek tugul? Anan ndakemitei kelen kamang'unenyo ko anum ak anum. Angen ale biik chekimite sang kesetei eng emoni ko biik chemite olimbo gaa olini ko atkan tugul kongen kole ngatwekyi anum ak alechi wirwake ko wirun iwirchini anan ikochini. Ko kikosich that kamang'unet kole yeiteb kit age tugul, maybe you will give that person. Ako kikotienengei. Mi biik che mara kotienechgei. Mi biik che mara kotienengei. Ko ibinafsi ko inye neitononi eng betutab rani. Ameche amwa ale chamanikab Jehovah eng betutab rani. Yekibendi ketou wikit ngoek kamang'unenyo Jehovah. Let us trust the Lord. The more you trust it, he becomes a friend. And the better you know him, the closer our relationship grow. Bwana asifiwe. The more we start trusting God, he becomes closer to us as a friend. And the more we start engaging our relationship with him, koyet eng kainetab Jesu. Bwana asifiwe. Kayet anan yet our relationship ak Jehovah, kale keiye logoek. Nakamwa eng kitabutab Joanna. Kole ngomenyo ng'oliotab Jehovah ko Eliai, keiye logoek. And that is how we develop that intimacy. The intimacy relationship that we have with God will make us to bear fruits, will make us to reach out to other people about the good news nebo ng'oliotab Jehovah. Meche ale sikobirok Jehovah ak kwaiwok nemie mising. Kongoi mising Hosea. Kongoi. Kongoi neo Pastor Moses abwati ale makimuchi kinde in a better way kosir ole kemwaita kaimwa komie. Ako kongoi eng kaburunoto netinye kongoi eng ng'oliot nekaicheket eng betutab rani. Nakakoboisien eng kamuktaindet sikobit koek inye nekepchei ng'oliot ak achek eng betuni. Pastor ndokokataune katemwae ilenin mara kokachor your notes. Katinye ng'oliot netinyegei ak a story kitikin ne kiamwae besho nebo Aseila. Aseila nekikweriei ine nekimitei in charge of a ship eng garit much kemwa kele ne a ship eng nyanja. So kimi inendet ako kimi ak lakwenyi ak chepyosenyi komi as a sailor. Kiakokweri chichi a ship for a long time. So kitun besho koba ngomi oret ko ngomi nyanja orit katikati. Kotoke kabisa kochanga mawimbi kabisa eng oinet. Kokanam chepyoset lakwet ako mitei in boyot kokweriei. So nyep kosir lakwani kokas kakobit mawimbi kong'et lakwet nekarwei. Nyep kosir lakwet koker kamet.
kotebe koleji mi baba in bishop koleji kamet emitei kowe guru amu ingen wege mwa Moses ingen lakwet kole when the father is in charge then things are in control. So in betuni amaje kiyan tugul kemwa kele because our Lord is in control kemi tugul komnye. So kongoi Pastor Moses amuga kamnye tamuga mataune ndaka taune tamara gatele na install your notes engin kita nekemwa ak nekepjaga timbe taune kongoi misen amaje awekta soet kitigin kwa Hosea eng Australia asikobit ko taitay kiba betut abrani amwagere chang bi kumami last week so mara koi amwa jita nagamaje ko mwanga leo anana taito to mara ko mito wigit konye so maja tajino eng Australia taito ne tindonga le betut abrani kiko baroindo kotoma getastai karibu Hosea. Kongoi kwa Simboi. Nafasi na watakora kongoi mchungaji Pastor Moses Koech. Aliot niganyo kabisa kanyo jagigure kanyo the message at the right time. Kagoi kitu portion nani kagoi portion nani. Ameja nafasi taita kitu kagait kanisa ingetu tabrani. Magibe programi na wataka amejo kuone tuwa tenda genge kwa fupi atiese ke pate na ke recognize anta ekyo yakabwa ingetu tabrani. Welcome all wherever you are to our church service today. Kalenjin Global Church is one of churches that we meet globally through the internet of Zoom meeting, where we get inspired through the word of God, we worship, we praise God through the music and the songs, and get inspired through the teachings of the Bible by men of God, reverend bishops, and other guests who are anointed to preach the word of God. We usually meet in different global time. Australian time is from 19:30 p.m. Kenyan time is from 11:30 a.m. Dubai is 12:30 noon. United States of America from 3 a.m. China 17 p.m. Don't miss out. Our word for today is from Psalms 96 verse 6. Come, let us go in worship before the Lord. And we want to welcome you all to join us. Welcome a friend on the family so that we can be blessed and be filled with the Holy Spirit, with the word of God. Sijui sababu ya neema niliyopewa na Mungu wetu, sikulistahili pendo lake wala wokovu wa Yesu Kristo. Sijui sababu ya neema niliyopewa na Mungu wetu, sikulistahili pendo lake wala wokovu wa Yesu Kristo. Amini, amini, amini Yesu, amini, 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 maombi yako yatajibiwa. Amini, amini, amini Yesu, amini, 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 maombi yako yatajibiwa. Sijui jinsi nilivyopewa imani ya kumwamini Kristo. Neno lake Yesu lilileta amani yake moyoni mwangu. Sijui jinsi nilivyopewa imani ya kumwamini Kristo. Neno lake Yesu lilileta amani yake moyoni mwangu. Amini, amini, amini Yesu, amini wetu, amini. Sikulistahili pendo lake wala wokovu wa Yesu Kristo. Sijui sababu ya neema niliyopewa na Mungu wetu, sikulistahili pendo lake wala wokovu wa Yesu Kristo. Amini, amini, amini Yesu, amini, 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 maombi yako yatajibiwa. Amini, amini, amini Yesu, amini, 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 maombi yako yatajibiwa.
sijui jinsi nilivyopewa imani ya kumwamini Kristo. Neno lake Yesu lilileta amani yake moyoni mwangu. Sijui jinsi nilivyopewa imani ya kumwamini Kristo. Neno lake Yesu lilileta amani yake moyoni mwangu. Amini, amini, amini Yesu, amini, 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 maombi yako yatajibiwa. Amini, amini, amini Yesu, amini, 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 maombi yako yatajibiwa. Sijui jinsi Roho wa Mungu awaonyeshavyo watu wake wapate kuzitambua dhambi na kufuata Yesu mkombozi. Sijui jinsi Roho wa Mungu awaonyeshavyo watu wake wapate kuzitambua dhambi na kufuata Yesu mkombozi. Amini, 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 amini Yesu, amini, 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 maombi yako yatajibiwa. Amini, 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 amini Yesu, amini, 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 maombi yako yatajibiwa. Sijui kama mambo yajayo yatakuwa ya salama kwangu, lakini ninamwamini Yesu mpaka tutaona naye. Sijui kama mambo yajayo yatakuwa ya salama kwangu, lakini ninamwamini Yesu mpaka tutaona naye. Amini, 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 amini Yesu, amini, 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 maombi yako yatajibiwa. Amini, 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 amini Yesu, amini, 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 maombi yako yatajibiwa. Sijui siku gani ya Bwana hapa atakaporudi kwetu. Nitamngojea kwa imani hata kumlaki hewani mwisho. Sijui siku gani ya Bwana hapa atakaporudi kwetu. Nitamngojea kwa imani hata kumlaki hewani mwisho. Amini, Ni siku njema ambayo tunakaribisha katika
kanisa letu la Kalenjin Global Church. Hii ni ibada ambayo inafanyika katika mtandao wa kijamii wa Zoom meeting ambayo inakutanisha mataifa mbalimbali ikiwa mataifa ya Kenya, Australia, Dubai, China, Canada, Amerika na mataifa mengine mengi. Huwa tunakutana kila siku ya Jumamosi ili kushiriki ibada, kubarikiwa kupitia nyimbo za kusifu na kuabudu, pamoja na wahubiri wa neno ambao wanatupa neno la kila siku ambayo huwa inatupa moyo katika maisha na katika mambo ya Mwenyezi Mungu. Nchi ya Australia tunakutana mida ya saa 1:30 usiku. Mida ya Kenya ni kuanzia saa 5:30 mchana. Nchi ya Dubai ni saa 6:30 mchana. Nchi ya Amerika ni saa 9 ya kuamkia asubuhi. Pia nchi ya China ni saa 11 usiku. Nyote tunawakaribisha ili tushiriki neno katika kitabu cha Zaburi 96 mstari wa 6. Mungu awabariki. Hosea, sasa tastai Hosea. Kongoi jua, kongoi ang nafasi na kaitekan, kongoi korang boisiet nekayai, kongoi korang biik cheyoe boisionik, kongoi advertisement iwekyini kongoi kanisa nep Kalenjin Global Church kokikimwa kele kikoberurech kamuktaindet eng talendenik cheterchin ak keboisie talendainik chok tugul kilosu ak kitoror kamuktaindet. Ameche aib nafas neinegei atach toek chekait kanisa eng betutab rani. Akere ra kitindoi toek kobun takwek cheterchin kobun emotinwek cheterchin. Itinye amune kiwekchi kamuktaindet kongoi. Ameche moja kwa moja ataune tot nebunu kebebertab olimbo emetab Toronto, Canada, kikure John Menja. John Menja, karibu ikat kaniset. John Ara Menja kobun kebeberta nebo Toronto, Canada. Karibu John Menja. John Menja. John Menja akere baregei musongnotet. John Menja kobun kebeberta nimbo Toronto. Ameche akoch Isaac, karibu Isaac, ikatech Isaac eng nafas. Isaac, karibu Isaac. Karibu Isaac, makikasin huyo tes tuget kidogo haiso, karibu. Ay, kongoi kaangile Isaac ale arami Isaac. Aja inyendet, karibu Isaac Serem, karibu. Kongoi kabisa Hosea ak biik tugul chekakomuch koit eng betutab rani. Uni betut netai rani nyone eng Zoom netok pa kanisa. Karam kemite forums alak ko abaibai kot mising amu katechake. Eng biik chemengen kekurana Isaac Serem, amingune emetab Australia eng kimastab Perth, Western Australia. So mande ngal chetya alasu Jehova akalen kongoi eng berurto nekakenyoru rani. Kongoi Pastor Agure Moses, I think so, if I'm not wrong. Eng amtautik chotok akotechek tugul akocherech. Kongoi kora eng Hosea ak timingung eng kamuget nekakomuch set up this program nebo Kalenjin Global Church. Ko tejaje chuket ngoberurak Jehova. Kongoi engineer, kakatemwachini kaniset ole ibunu olimbo emetab Kenya sikosikyi konai ole ibunu. Abunu kaniset nekikure Anglican Church of Kenya ing kako Kaplamai ing Cherangany, Kitale. Kongoi haiso kobun kebeberta nimbo Western Australia. Abaibai kakituye kora kanisa, kikicham kemi tugul kanisa kwaya olikinye kebeberta nimbo Sydney kikinye 2016 kokaitu Australia. So kibaibai, karibu itagatu kinanyone tagatak your entire family sijoinenye siketesetai tugul ang betusiek tugul. Kongoi haiso. So kongete kebebertanyin ameche kebe akoi kebeberta nebo Canada kenyoru John Menja. John Menja, karibu. Kaitiaige Ara Menja. John Menja makikasin.
Tukochobegei John Menjo ameche kebe akoi kebeberta kenyoru. Kitinye kelchin eng betutab rani, mi Prudence Angels ako mi Prudence Chepkemboi, so ameche akoch Prudence Chepkemboi, karibu. Prudence Chepkogei, Prudence Chepkogei, karibu. Amache ai boroini akatakak bek tugul eng kainetab Jeiso ale chamgei. Chamgei. Kikureno Prudence Chepkogei. Kabaibaitu mising eng betutab rani kanyiketuiye tugul kechamegei. Amache awekchi kongoi Kamuktaindet amu boroindo ne inegei, it's my first time joining the church. Ako kaberur ake nebo kwong'ut. Kongoi Pastor Moses. Pastor Moses ni jirani huko nyumbani, mangen kot kongen, lakini nimebarikiwa sana. Kako olinbo Kapchemoyo in Nandi County. Na kwa sasa niko Ami Italy, kule kile Siena. Tutazidi kuwa pamoja. Mwae ng'aliotab kenam ng'aliotab Kamuktaindet ake our pillar. Mwae ng'aliot eng tienwokikab kalasunet 119 kaitetab 105. Komwae kole taitab kelyekchuk ng'aliondeng'ung ak lapkeiyetab orenyu ko ongenamdegei notok. Kongoi mising. Kongoi Chepkogei itagat kobun kebeberta olimbo Italy ako itagat eng nafas ak kemakun ki age tugul nemie. Kingen kele koitou safarit nebo somaneng'ung masters, kimakun ki age tugul, kisogun ko ki kaniset ak timing'ung tugul ako sititakwech wanafunzi ak lagok tugul chemi kebeberatak bo olimbo Italy. Ameche keweke from Italy kotekebe John Menjo, akere kakotyem Aramenjo koreisen keut. John, karibu John. John, karibu. Itiaige, mutengei, itiaige uyo iratat John. Karibu John. John, ikasech? Kikasin, karibu testai. Nguna amache atesyi Rwanda kongoi. Ikwa sait ngule. Ala kwa sait eng emet nyu nebo Toronto. Chame akat kaniset korok netai ale chamgei tugul. Chamgei biik chemi tokwek cheloen. Amache ataune akat Boaz Kemboi, chito nakase eng radio kityo nebo olimbo Kasarani Nairobi. Kongoi Boaz Kemboi. Yewe studio ikato tuwai show nebo kaskasari ekoshek chekichalak. Kongoi ako pole ngalecho kaityin mangerin sine akasin kityo eng studio akerin kityo mtandao. Kongoi, thanks so much. Kongoi ko asbas amatau abunu olimbo Koserai eng Chesumei, Nandi County. Bas kakakas chi nekama kaniset nyin kama nenyu akine akobo kaniset nekile St. Peter's Chemamuli. Eng Koserai parish nenyu ko Cheptarit Mosoriot. Alen kongoi, I'm happy to be with you for the first time. Kongoi Osea. Osea nekikulingen ako kwa Osea akas ale ngwami emetab chumbek. Alen kongoi. Kongoi tugul, kongoi biik chemitei tokwek mbalimbali. We feel as a family kimi pamoja. Obot kanisa keny, kafilen ra kabisa ale kongoi, I'm very blessed. Alen kongoi. Tom kebe kanisa ngurani kong'ete May last year. Kimi korik kityo ngoni. Kikitelel ng'alekab gathering ak tugul. Komami ng'alyo natesyini kiberurot, kimi pamoja. Kongoi mising. Kongoi John Aramenjo, itagat kora betusiek tugul saisiek nginyoru nafas. Angen ale kaisacrifice karibu 3 am lakini mami ng'ala. Akere mi chitab kokwetng'ung Roda kora nebunu kebebertab Koserai, so Katwa Roda kabisa kongoi. Kongoi, kase. Roda tiketinye toek chemi eng betutab rani, so koch members chechok chemi komwa kityo ng'olyo, komwa chito kwa fupi kokatis kityo. Moche kebe akoi kebeberta nimbo emetab Kenya akikochi Sylvia akokatech, karibu. Kotikasech komuch itiaige akikatech, karibu.
Tos muten ke? Akatab tugul eng kainetab Jesu ale chamgei. Chamgei. Eng kainet kigurana Sylvia Chepkosgei Sumi. Amite eng Kenya, Eldoret, lakini chako kwa Isaga. Mtoto wangu anaitwa Amanda. Na wasalimu wote. Okay. Kongwe agere mtoto anajaribu kuingia kuingia lakini mwenyewe kuingia tu soon. So kongwe, you are highly welcome in betushek tugul. You are part of Kalenjin Global Church. Kongwe, karibu. Kongwe Sylvia, tumeshukuru umeweza kutujoin. Kajoin ni jeng betutab rani. Yes. Biik chemengel Sylvia ko inendet kale kimwaita inendet kocham kolalchin akot Boaz kemboi, kolalchin akot makawra betutab rani. Ose amwa komie. Chul komie. Chulin. Chul komie ose. Chul komie ose. Makawra rani, yes, that's my daughter. Okay. Kongoi kabisa. Okay. Thank you Karibu Asea. sana. Kila mtu ana smile kwa group inamaanisha tumekuwa na wasiwasi lakini leo tuko sawa. Yeah. Ose kaka Samantha. So Amanda, bye bye. Gaga mainge nila mamwa full names katalen Amanda je bye bye bor. Sikusikii ko na magainet komie. Yes. Ja gongoi mpate na ataki. Amecha kocha Jacqueline, karibu Jacqueline. Kongoi ngaine kekura Jacqueline Cheruto amite kimasta Bahrain Bridge border. Abaibai mising kokachoinuna to prayers abunu olimbo Chepterit Kosrai kanisenyu ko St. Joseph's Chepterit Catholic Parish. Kongoi mising, kongoi nashukuru sana, kongoi Aspel Soimo for your warmly welcome to change these prayers. Nashukuru sana, be blessed. Kongoi chitab olimbo Bahrain, kibaibaen kotom kenyoru chi nebunu olimbo Bahrain. So kibaibaen karibu itagat eng betutab rani. Kongoi kora biik agere maya timitab Koserai kabisa. Kongete olindak kitinye kora kokomech koekeny. Karibu Kemboi ikatech. Manuela Kemboi, karibu Kemboi. Kitiaige Kemboi. Kemboi agere itinye challenge. Karibu Kemboi. Kongoi mising. Karibu kikatishe Kemboi. Kongoi ameche akatak tugul eng kainetab Jesu ale ochamegei. Kakomach koigeny kidogo ng'alekab network. Koman komach siko koimech kidogo. Kakiboiboichi service. Kakocherech kabisa. Kisome kityo ongetach friends, onge welcome man biik tugul. Chok chebo college neingen ngoka family, ngoka friend. Sikobit kekas logoiwek chemiach chebo kamuktaindet. Ishani even our pastor for today, Len Moses Koech. Kisama kityo sikobit kitesta kibagenge. Eng Kalenjin Global Church amu imuch komenyoru kasarta neiwendi kanisa lakini nginyoru this time ikas ng'oliot komutin kokeny amu within a short period of time kokaikas ng'oliotab Jehova komau buch. Kisame sikobit kitestai kibagenge. Kongoi mising. Kainekchu ko Emmanuel abunu Eldoret county nebo Uasin Gishu. Lakini ko keses kabisa tulong'witu. Kongoi ngobero kamuktaindet. Kongoi Kemboi agere kuingiani Memo, karibu Memo sakuni nafasi. Agere kameja wategebe, agere Prudence Angels. Yakimagi ni wiki nyingine. Karibu Prudence.
Ako meanwhile ngitinye prayer request imuch isir eng yo sikoi ko kekerot biko. Brood and Angels, karibu. Okay, Bwana asifiwe. Amen. Amen. Ngainakyuk kekurenon Prudence Chepkemboi, kwa wageni wenye wanijui, nyumbani ni Eldoret, Kamagut. Nataka tu, I want to thank our pastor for the sermon today. It was very wow. Thank you. Bye bye. Kongoi, karibu Prudence, kikimiseni last week, we are happy, kibaibaen kakekerin eng betutab rani. Akere chi kora, Kennedy Rono, Kennedy karibu. Makikerin wikit konye, itagat. Kennedy Rono. Ken Rono, akere uyo tikobareke ak musoknotet Ken Rono. Kakat Weibuli. Memo, karibu Memo. Akere kora tikobareke ak musoknotet. Kakoch Julia, karibu Julia. Julia. Okay. Alen netai achame akat tugul kainetab Jesu chamgei. Kwa wageni kekurenon Julia Mosong. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo ak ripset nekokoribech eng wikit tugul kong'ete kingebeshe last week hadi leo. So alechini Jehova kongoi kora amu ng'oliot nekakenyoru betutab rani. Kongoi kobun Pastor Moses. Nimebarikiwa sana. Thank you so much Pastor. Awechi kongoi kora amu kanisa kitestai manamba zinaongezeka. Tunashukuru Mungu kwa hiyo pia. Otherwise amache amakwa wiki nekararan kaberuretab Jehova until we meet again next week. Kongoi. Kongoi Julia, tunashukuru sana. Julia ko inendet nekitupcho ak Emmanuel Serem ak Isaac Serem. So inendet nekitoche icheket komutu kobwa kaniset. Ko amu kitinye kelchin, kitinye toek kikakoch members chebo kaniset, okat kaniset atya sikonaak toek chekaitu eng betutab rani. Arap Sulo. Ian Sulu. Karibu Ian Sulu. Katisha Sulu. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Netai jamaa katak tugul kainetab Jesu, ngaine kekurena Ian Kipchumba Zulu. Mite Australia, Adelaide. Kimengidosa kwa saa karibu yuta. Ko kako limba kapsire to lagida mamoniat. Ko betab rana amwani Jehova kongoi. Akoba ripset ak chamnyet nyat kan kora kokoneje. Akamwala I'm really privileged betab rani ka join in service. A member ndaye kimengena full member kabisa. Kiagosan gele once. So nasema karibuni sana na mtabarikiwa. Atike lejike let us build our church. Ngeta jorono kabisa. Angotane nguri next week atakitani ataj big mood. Ngelejike after every service ko imutu jorono kata. Abwati ala mokosan ji chorwa katugul. Ngera okilge ase akomutu jorono kabisa. You can hear from Toronto, wapi kaya na kibai matune kitomo akasangot. Ko alejini tak tugul karibuni missing. Che amwaje pastor leji I was really blessed by the word of the day. Go beron Jehovah missing, go beron family long that kangora. Each and every individual. I'm always privileged being part of this church. So aga sunega missing kanisani, aga mwale aga get stage sajike, aga abwati ala English in number. Thank you so much for tuning in for today.
ngoberak Jehova mising akochamak Jehova mising kosir. Kongoi. Kongoi Ian Sulu, kongoi Ian Sulu. Kongoi Taitoek kora. Ako kakonai toek, ngokai Roda. Mama ya kanisa Roda. Taitoek Roda. Ndaya sikekelen wa mama chaba Matash Union, so global. Waya I see kale kodam kelen wa mama chebo kodam kekuren ne boas. Ushirika. Ya ushirika, karibu Taitoek chekaitu. Lakini hiyo se kanisa tajama akataga kwek tugul eng kainetab Jeiso alichamgei. Chamgei. Nebo aeng achame awekchi kongoi Jehova akine akobo kasarta nemie neuni nekaketuiye sikobit kekasegei chametabgei ak kekas ng'oliotab Jehova. Nebo somok achame atach toek tugul chekabwa eng betutab rani otogotin, kitochok nebo iman. So kimi yu ak cheptonyu Cheruto alen kakakokatak ak my family kemite tugul manekit chito age. Ak nebo aeng ami Western Australia ako kakokosire abunu kanisetab AIC kosire. So mameche aib kasarta neo, achame kityo alecho ongebwa kokeny wikit nebwone nerubei akemutu choronok sikiberurok tugul. Kumatacha Roda. Osea. Itinye assignment Roda. John Menjo ngyo mangien. John Menjo. Yeah, John Menjo ino ko jirani at the same time ko relative. Thank you so much. I'm so happy to see you. Abaibai kakerin kabisa. Kongoi. Akameche imutu nebornyo. Kilochine kidogo lakini achenge. Cheng akimutu akilechi kayuta. Kaa kabisa kongoi. Kongoi akitach biikab Canada waambie wa join. I will. Kongoi. Yeah, kongoi Roda, kongoi nafasi natakaitekan. Awe keljin coincident ka hotel ya John Menjo. Ameja kwa Kennedy. Yes. Ako ko mwawa kabisa kale jang timitab nebo kosira John jemi Toronto. So tinya assignment John Menjo kotakwei ko mutiyai biik chemi olindak tugul. Kongoi. Kennedy Rono. Kennedy Rono ya jobege Kennedy Naomi Limo, karibu Naomi. Karibu Naomi Limo. Meanwhile, Jacqueline Cheruto. Karibu Jacqueline Cheruto. Mute. Jacqueline Cheruto, itiaige Jacqueline sitastai. Naomi, karibu Naomi. I think we are two Jacqueline in this group. Sasa agere Jacqueline Cheruto Selem and Jacqueline Cheruto. I didn't know. I think nilikuwa nimeongea at first. Yeah, I think agere Jacqueline Cheruto. Yes. So I am Jacqueline Cheruto Selem. And then another one ko mi Jacqueline Cheruto kora, mi Jacqueline nebo Sydney. Jacqueline Cheruto nebo Sydney, karibu. Okay, akatak tugul kainetab Jesu amune. Kijamege. Nebo tai achame aekchi kongoi Jehova amu ripsenyi ak chamyenyi nekokoribech kong'etege last week kongebesyo akoi rani. Alen abaibai mising, achamegei ngolep Sydney ako matinye ng'al chechang, alen akatena ng'alek chemite tienwogikab kalosunet 118 verses 6 mwae kole mi Jehova komostanyu maiweishei, imuchi nga koyaiwa ne chi, imuchi koyaiwa ne chi, alen sikiberurwa. Kongoi Cheruto Sydney. Jacqueline kora olimba Bahrain ak Sydney otabatin tugul. Namgei kainaik.
So agere uyo kakachi chitugul uyo kakonyor chitugul nafas anan kot komi chi netomo akochi nafas uyo kakachi chitugul akachi our secretary Matret Cheptanui Matret akomi mwalimu Eric uyo kakakonyor nafas lakini much akochi kora kwa ufupi and over the program back to Boaz Kemboi sikitugate eng betutab rani. Meanwhile, ameche kityo ameke an announcement the next service nenyone ko amtoindet nebo betutab tarik 20 saisiekab saa moja nebo emetab Australia ko amtoindet nyo eng betunot ko Boaz Kemboi. So Boaz Kemboi ko ine neboech eng betunotok, the leader of the service ne leadeni eng betunotok bet netupchenyo Aspel Soimo. Tienwogik komi DJ Arap Chua ko leadeni kora. Arap Chua akikatishe kora sikonai biik Chua. Yes, kongoi kabisa Hosea ak the entire team wa shirika tugul. Kwa majina kegurena Joel Juarabet ampunu Olinba Nandi Hills but amite Oleba America, na nimefurahi kuwa nanyi kabisa na tutazidi kuwa pamoja hiyo ngimutugei ago yakchi kita chita ngomut chitugul ngele biik aeng ingeles kenyie biik konom mara moja, but tunashukuru sana, so far so good. Kongoi pastor the speaker nebo betutab rani, kongoi programa noto ko Boaz Kemboi. Ko matinye ngalya alechna kityo karibuni sana ami mastab tienwogik ako cham keboisie akose ang Kass FM tetutiet notok nebunu ole bitanin. Kongoi kigurena Joel Juarabet. Kongoi Joel Juarabet ngakoi kityo takoi Naomi Toma. Amang'u ale kakonyor chitugul nafas amakomi kawekchi kityo Boaz Kemboi. Meanwhile Kotakanova kotarwei section chine katinye prayer request, prayer item as kemuveni ke transitioni kitugate eng betutab rani. Karibu Boaz Kotakanova. Kongoi mising Hosea, kongoi tayekyok eng betutab rani kitugul nekaitu. Kongoi speaker Pastor Moses kakecherake kabisa. Kongoi kora Hosea kora in a special way amu kakeker rani Mrs. Sengya Madam Sylvia kongoi amu age addressing in a different way magengete in addressing kukila. So kongoi Hosea. Kita kora ko madam kongoi kora amu kasarta ngone kai kitu le mbelu tabrane keuma we don't take it for granted. Kingen gelege sacrifice anje tukula sinyo yu asabit tip kasar ko dem ge made ge jak tay made wala ge samna etap kate ko mu to gen mo sagnatet technical issues ko magosane en kola tukul. So gibwati gel gote ge bendi gote ko tutage mo bara Juarabet kongoi editab ebenda amu neget ke gere boishe ngona karara en kasarta ga tukul akitu ne boishe talent itendoi asabit igeri lege sulla gomnye tuyani anan saet nebo kila Jumamos ko kongoi mising. Otherwise ngot kotindaji prayer request amaje sobit tagiwe tay mangen ba konyorwe nguna mangen ase ngwa konyorwe pastor Roda lakini kemaje ngot ko we manegit kora our lead pastor manegit kora Professor Mbedu Tabrani ko amaje sobit kiwekchi Pastor Moses kogerwech saet eng betutab rani, our pastor nebo betutab rani. Sikobit ibwat ngot komi netindoi prayer request eng yo komuch isir eng taban yo. Uyo magere ngot komi netindoi special prayer request ko sikobit ikonech eng yo ase kikochi Pastor Moses newendi kokonech saet nebo let koka our speaker nebo betutab rani. Kongoi mising. Chamengo tugul en kaskelen chatugul kabemet yakimuch keibun kongete studio nebo Kass FM International lakini Kass FM nito ko Kalenjin Global Church. Ako betut age wikini nyone kemoche kemakwa kit age tugul nemie ngemakwa kebebertab kamuktaindet ak ngikochi Pastor Moses asikobit kokerwech eng saet. Pastor Moses, karibu. Kongoi mising Hosea, kongoi mising amu taek tugul chekaketach eng betutab rani. Abwoti ale okaso
Kimwochini Jehovah kongoi mising amu betutab rani ko eng taek tugul eng niaba nebo wachungaji chebo kanisetab Global Church ameche aib boroindo sikobit atach ak akwek tugul. Mite Pastor Chelogoi who is not with us today. Komite Pastor Grace ak kemite tugul, so ameche aib boroini satach ak ale otokotin ongikaskei kou yo kimite gaa. Karibuni sana sikobit ketestai betut age tugul. Otokotin eng wikit nenyonei ak otokotin kora eng saet atkan tugul asikobit kesochinigei ak kibwatigei. Kongoi mising Boaz amu boroindo nekeib sikobit koberurun Jehovah kou nemie. Kongoi eng biik tugul chemite Kenya. Angen ale ui yo kiale data bundles tuguk chechang, but you take time because omeche kekas ng'oliotab Jehovah sikekei yamtaet eng betutab rani. So ameche awo taitab Jehovah eng saet. Moses abwati ale kidogo kasamchi saet Monica kale sibwat Monica Bet eng saet au kale chi abwat candidates chotok kimeni kwa itimutik tesetai chebo grade 4 eng olep Kenya ako komalogo class 8 ak chotok chebo form 4 kale chi kora prayers for kale my neighbor nakale koibet loved one kale makingei saet notok ko Jacqueline Cheruto eng yana kale so abwat sibwat neighbor jirani nebo Jacqueline eng yo akibwat candidates ibwat kora kasi nebo Ian Zulu kale koibet kale pray for my cousin who lost her life, so sibwat family no Pastor Moses. Pastor Moses akibwat kora one of the church members kikure Edwin Kimutai kale ami oret kotokyingei olimbo kale wendi Homa Bay kale obwata Johnny Masis kikure Edwin Kimutai akibwat kora church member nenyu kikure Gogo Tete eng kebeberta nebo olimbo mi sipitali kotaban sipitali karibu wikishek 3, so ongibwat inendet eng saet eng betutab rani kaking'ololi saishek chekakosirto amanyo kanisa kolenga kotesetai konyoru kanyoiset kale kit nekasom kaniset kale obwata ongesot inendet ak entire family ak kasom Felista kora Mais the church member kale ongibwat inendet eng saet kora ak family nengwa kebeberta nyi is one of us ak choronok mi biik chekasom sautik kora chemeche kora chetieme koingian kanisa lakini tinye challenges eng boisionik ma flexible their employers ko allowen icheket koingian kanisa lakini kale lechi kaniset kosaiwech sikenyoru boroindo eng betut age. Akibwat kora kaniset isochi Pastor Moses tetesetai kaniset konere kemeche kenerte ng'oliotab Kiptaiyat eng betusiek tugul. Last but not least ibwat kora isochi my family ibwat icheket eng saet eng betusiek tugul. Kingen ile distant kolo eng Australia mi icheket Kenya. Kesae kora one day one time koyoto kamuktaindet will be able kesumeni in one location. Kongoi mising Hosea. So ongebe taitab Jehovah eng saet ongesa kwandanyo Jehovah kamuktaindet yaidetab kipsengwet ak ing'ony, kwandab Abraham, kwandab Isaac, kwandab Jacobo akoi kwandanyo. Kimwae kongoi neo mising Jehovah amu boroindo nekekonech ko ki lagokuk sikobit keipchini kekas ng'oliondeng'ung nekaicher mugulelwekchok ako kakebiyongse Jehovah ng'oliong'ung. Ngotebe ng'oliondeng'ung mugulelwekchok Jehovah, si yekimondoi sang koribech ak yekimong'u kakobwotwech. Kikonoptoi na kilosun Jehovah nenyo amu kanisenyo nebo Global Church. Kongoi amu wachungaji, kongoi amu viongozi, kongoi kora Jehovah amu members. Kongoi Kiptayandenyo Jesu Kristo amu boroindo ne inegei nekakenyor eng betutab rani asikobit kekas ng'oliondeng'ung. Ak nesire tugul ko kakeamegei emosto nekicherekei
asikobit keborchigei bounatet nebo barak kipsengwet. Kongoi amu program, kongoi amu ichek chekonugei sikotyenso kokon baornatet kokat tuyet yachi nemie Jehova kikanapte eng wikini eng kainetab Jeiso. Ngot komite bichin age tugul nebune chi Jehova eng betutab rani, ko kaking'at akemwa kele yotoksei eng kainetab Jeiso. Iberur Jehova sikobit kolosun akoek baornatet eng mugulelwekwak, koek baornatet eng biik akomwa kole ibo iman ako ii Jehova neisobe koik. Kakekas biik chemiondos, kakomwa Hosea, mi chemi sipitali. Kakisochi ichek Jehova kou ye mwoe sirutik kole kobun birutik chekibirin eng kimurtoiyot kokinyoru kasopset nebo borwekyok. Isop eng kainetab Jeiso. Kochi ichek Jehova kochamgei borwekwak asikobit kemwa kele mie Jehova. Mi cherirtos Jehova kou chekakekas akot nekamwa chepkametinyo Jacqueline. Kakomwa Sulu. Kongo Jehova amu kingen kele ikokoindet nesire tugul. Ikaikai mugulelwekwak, ushi beekab kong ak ikochi kamang'unet sikobit komang'un betusiek tugul. Kitesetai kesochini candidates Jehova chechopchingei exam eng arawanitok. Kakiker kong Jehova chesawil atkan tugul newendi asikobit akot koib ki age tugul nemanyolu eng sukulishek eng kainetab Jeiso. Kakisochi lagok kotebiso Jehova kotebe eung'ung nekim ak kwai tiemutik akoi kosulda. Kongoi amu sigik chok chemite olimbo Kenya, sigik chemite tokwek cheterchin, kakisochi Jehova siyachi nemie, epchiit ak kikochi somutik kwak. Kongoi Kamuktaindenyo Jehova amu ingen akot kanisani, ingenech kou ole kiu. Kongoi amu members chekajoinenech eng betutab rani. Kakisa kora Jehova siyapte ng'olyondeng'ung kot koityi biik sikobit kebwa kekas cherset nebo ng'olyondeng'ung. Chemaimuch kobwa akot eng betutab rani kosochi Jehova amu ingen amune. Ndochi ak yochi nemie, iberurech achek tugul. Chemite emet nekaech, iyotyi oret koyai boisionik, chebendi koruitos kou achek eng olep Australia, konech kembout nemie. Alak Jehova chemite nekit koitat koskoleny anan ko saa sita, ko kakisochi tugul. Cheruitos chenekit koekat ko kakisochi eng kainetab Jeiso. Berurech ak ikanaptech amu nito saenyo koboto kongoi eng kainet nebo Jeiso Kristo ne etindenyo. Amen. Kongoi. Amen. Kongoi mising Pastor Moses. Kongoi chi tugul nekainyo. Mache siketioktoigei ko okay. Len chino itindoi ng'olyo mara informally okatkei kit ne mara kaikerchi nebo area. As ko kasarta nito nebo omege logoi abwat ale kaketar officially. Kongoi Pastor Moses, kongoi chi tugul nekaitu betutab rani. Kamwa kekurenon Boaz Kemboi, amiten Nairobi, Kenya. Akabunu Kabiet komite Mosop constituency en county nebo Nandi. Wei. Kalen sikoi ing'etu agen kidogo tu. Okay. Ngot komi Hosea. Sawa. Okay. Yeah, viongozi kidogo. Sawa. Kongoi. Kongoi misa. Thanks.